Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Hakajingji aksiden kebalajia hin kasngi. Webriu ubalatip kerteng kum u Anshu Kumar arpus nam karta bad ubaderu unungnya juga we kekali iko ulak sarno hasyan kalba wepat unungnya auto rickshaw ula mensau jor hadin bagilah syarat aka we ketrok kabadon hakalenti ban hiar sya Guwahati. Ketika jingjia kalajia hanin kasngi hasurok ba NS6 hakapor kal arba JAA hakawe kejaka badon hakajaka sat kali hajan pahom rio hakaba ketika ketrok kabadon u number AS Notway MC Praway Lahenriu kabala penhersted bah Henry haba kalapoy ketika jaka ketika trok kalalait banrat ikawe ka marutui iko kabadon u number ML Winot B Pra Not lembat ikawe ka auto rickshaw kabadon u number ML 10 C Kendai San Pra nalor kata ketika trok kalalait ru banrat ya arteli kidukan kibadon ha ketika jaka ha ketika jingjia syarat ikti kali unongnya jong ka maruti iko ula klat no hasyan kat ba uti unongnya auto ula mensau ya kabala pinkit no sya nong ba shalom layo jing tipru ba unongnya jong ketika trok ula pet kerat yelade tang marejia ketika jingjia aksiden. Bagi iya ni Henry ni dolang ni ngisai kali ngasai ketika pick up ngasai pick up dewan ke truk dan ke ato nane nadian gawe ke marti ke ego ke yang amat dewan ke truk ke setundra apa bagi yang bagi dal ato ke gibriung ni susim nyimpe cu ya kata eta kai ba accident susim be gibriung syura apa cha hospital nyimpe cu kai ayo driver ni phabat teman rek kemiyor paniabat dia menang skor ka jinjara apa si beje emang tu si beje tam